Umuhanzi Riderman uri mu baraperi bahagaze neza mu Rwanda umunsi w'ejo yatangaje yuko yasubiyemo indirimbo za King James zitandukanye. Uyu nawe ni umuhanzi ukundwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari umuhanzi wihariye abakunzi cyane cyane indirimbo z'urukundo, akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda wakunzwe n'abatari bake mu myaka myinshi ishize. King James ni umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye cyane yuko yaje kuba anatwara Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2012, biri mu bintu byatumye agomeza kuzamurirwa igikundiro. Uyu muhanzi Riderman rero ngo yagomeje aganira n'ikinyamakuru cyitwa Igihe, yagomeje avuga yuko agomeje gukunda umuziki nyarwanda kubera yuko ni ibintu yahoranye kandi biri mu mutima wiwe. Riderman yagomeje avuga yuko indirimbo za King James nyinshi yazisubiyemo mu buryo bwo kwishimisha, gusa byaje kurangira afashe indirimbo imwe ayishyira hanze, indirimbo yakunzwe n'abatari bake. Riderman akomeje kuvuga yuko agomeje gusubiramo indirimbo za King James mu rwego rwo kumuha agaciro, ndetse akagomeza no kugaragaza ko ari umuhanzi wakoze ibikorwa by'indashyikirwa, by'umwihariko akunda umuziki ndetse yigarurira umuziki nyarwanda. King James cyangwa se Ruhumuriza James ni umuhanzi umaze igihe kitari gito mu muziki nyarwanda, kuko yatangiye kuririmba umuziki nyarwanda guhera mu mwaka wa 2008 kugira amagingo aya ngaya amaze gusohora album zirenga 3, aho ari album zakunzwe n'abatari bake by'umwihariko mu bantu bakunda indirimbo z'urukundo. King James ni umuhanzi ukundwa n'abatari bake by'umwihariko mu Rwanda, East Africa, yewe no ku ruhando mpuzamahanga ni umuhanzi uhagaze neza. Ruhumuriza James ariko udakunze gusohora indirimbo cyane, arashinjwa n'abafana biwe ko asohora indirimbo gake, biri mu bintu bituma abafana be bababara cyane kubera yuko babifuza kumukurikirana mu buzima bwa buri munsi. Gusa uyu munsi none reka tugaruka kuri Riderman wiyemeje gusubiramo indirimbo za King James. Riderman nawe ni umuraperi ukomeye mu Rwanda kubera yuko mu mwaka wa 2013 yegukanye Primus Guma Guma Superstar, yari ije ku nshuro ya gatatu. Ahangaha yagaragaje ko ari umuhanzi w'indashyikirwa cyane yuko nyuma yaho mwaka wa 2014 Primus Guma Guma Superstar yaje kuba yegukanwa n'umuhanzi Jay Polly waje kuba yitaba Imana, tunamwifuriza iruhuko ridashira. Uyu muhanzi Riderman rero ni umuhanzi akunzwe n'abatari bake by'umwihariko kwijanisha rinini, akaba ari umuhanzi ukundwa n'urubyiruko. Ni umuhanzi kandi ukunze gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga aho yerekana ku bafana biwe. Muri iyi minsi ya none rero Riderman ni umuhanzi uri gukora indirimbo n'abahanzi batandukanye, nk'indirimbo aherutse gusohora yakoranye n'umuhanzi Marine, mbere yaho yakoranye n'umuhanzi Airways, bigaragaza neza ko uyu muhanzi agerageza kuzamura impano nyarwanda by'umwihariko kugira ngo bagire nabo aho bagera. Ni umuhanzi washyize itafari ryo ku muziki nyarwanda. Uyu munsi wa none umuziki nyarwanda ukaba uri kuririmbwa ku ruhando mpuzamahanga by'umwihariko no ku isi hose. Komeza ubane natwe hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda, gikomeza udukurikirane umunsi ku munsi. Nimba ari ubwa mbere uhageze ukandi subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi, umenye amakuru yacu n'ibindi bitandukanye bigezweho. Nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.